গালিত গালিত কি কি হল কাহিনীটো মই এতিয়া কৈ দিম কথাটো কোনোবা ল'ৰা একটা আনিছিলে ফোন কৰিছিলে মোৰ কাপোৰ আছে না তাতে कपड़ा देगा बोल के कौन देगा कपड़ा वो लड़का लड़का आपका क्या लगता है बॉयफ्रेंड है अच्छा ये सब कोई से मतलब वो लड़का आपका ये सब कोई से दूसरे मारे दोनों ये सब कोई से तो रखी खबर नहीं है बोल के नहीं है और लड़का जो आपको कॉल करके बुलाया है मतलब तो आप वहाँ से कहाँ से आए आप रोमिया से यहाँ पे आया है गाड़ी से आया मतलब तो वो लड़का कॉल नहीं किया है किया था अभी कर दिया तो उसका आपका नंबर आपको वो लड़का का नंबर याद है तो आप टेंशन मत कीजिए थाना पुलिस आएगा आप उसका नंबर भी दे दीजिएगा आप क्यों आया कैसे आया उसका सब पता चलेगा ठीक है और डरने के बात नहीं हम लोग का साथ में रहिए ठीक है कोई बात नहीं और आपका मोबाइल नहीं है मोबाइल नहीं है और आपको किधर पे फोन किया वो हाँ ये मतलब उसका पास फोन है अभी वो ফোনটো সুইচ অফ কৰি দিয়ে সুইচ অফ কৰিছে মই বুজিছিলো ইয়াৰ ল'বলৈ উইদাউট গাৰ্জেন মই কিবা যাব নিদিওঁ মই ৰাস্তাত ওলাই আহিছো ডাইৰেক্ট ৰাস্তাৰ মাজত আহিছে নহয় ৰ বুলি নকৰিলে হ'ল কিন্তু ये मैंने स्विच ऑफ कर ली हारला हुरली हुई ना इसी कारण स्विच ऑफ तो आप ऐसा कोई भी अगर ऐसा मर्द आदमी बुलाएगा ना तो ऐसा नहीं आना चाहिए क्योंकि देखिए आजकल दिन काल कितना खराब है औरत का हाथ में कितना क्या क्या घटना हो रहा है देख रहा है ना आप तो इतना बड़ा आदमी है समझदार है तो ऐसा लड़का कोई बुलाया फोन पे तो नहीं आना चाहिए क्योंकि आजकल का घटना ऐसा आपको कोई लाके यहाँ पे फेंक देता मार के तो कौन पता चलता कैसे मालूम आपका फैमिली में कोई नहीं होती है लड़का बच्चा है इसलिए आप भी ऐसा समझदार होके ऐसा कभी दोबारा मत आइएगा और आज ये भाई लोग अच्छा है बोल के आपको हम लोग का साथ में जिम्मा दिया अगर ये भाई लोग आपको नहीं मिलता तो आपको क्या होता पता कीजिए ना है ना है আজি দাদাই ভাইটিয়ে যদি লগ নাপালে হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক ৰাস্তাত কোনেবা পালে হয় কোনোবা উঠাই লগে তেতিয়া কি কৰিলে হয় কিবা আপোনাৰ যদি কিবা ক্ষতি হৈ গলে হয় इसलिए वो लोग अच्छा है बोल के आप धन्यवाद दे दीजिए वो बहुत अच्छा है बोल के आप लोग समझा दिया है नहीं तो आज वो लड़के का नंबर वो आप लिखवा दीजिए नंबर वो नंबर तो लिख लो ठीक है भाई के तुम्हारा दादा समझा दीजिए ना लिखे मैंने ऐसा नहीं आना चाहिए मोबाइल तो पाई मोबाइल आप किसका मोबाइल से आया है आपका आपको लेने का ले उसका मन ही नहीं है ऐसे ही धोखा मार दिया কাহিনীটো কি হৈছে মানে ইয়াৰ কি বয়ফ্ৰেণ্ড হয় বোলে মই ফোন কৰিছো হৈ যাব আমি গাড়ী লগ পাইছো তো ডাইৰেক্ট ৰাস্তাৰ মাজত আহি কিনে গাড়ী ৰখাইছে তাৰপিছত আমিও বহালো তাৰপিছত বহাই কিনে মই ফোন কৰিছো আপুনি আহক ল'বলৈ মই ৰিক্সিন গেটত আছো বুলি ক'লো তাৰপিছত মই নাহে মই তাত আহিব নোৱাৰে বোলে কেলে আহিব নোৱাৰে আপোনাৰ ৱাইফ নহয় নেকি বুলি কৈছো তাৰপিছত কৈছে মোৰ ৱাইফে হয় বুলি কৈছিলে ফাৰ্ষ্টত তাৰপিছত নেক্সট টাইমত কি ক'লেগে এইটো মাইকীটো মেণ্টেল আছে পাগল আছে ই নিজে আহিছে মই মাতা নাই ইয়াক এনেকে কৈছেগে তাৰপিছত মই কি কৰিব পাৰো মইতো ইয়াক এৰিব নোৱাৰো নহয় তাত যা তাকে ক'ত মই আপুনি আহি কিনে ইয়াৰ ল'ব লাগিব মই গাৰ্জেন হিচাপে মই আপোনাৰ ফটো ভিডিঅ' ল'ম তাৰপিছত আপুনি যাব পাৰে এনেকে কৈছো বাট মানে ই ডাইৰেক্ট ফোনে অফ কৰি দিলে এতিয়া ৰেছপন্স মানে এইটো মোৰ কিবা নাই বুলি কৈছে ফোন ইয়াৰ কিবা তোৰ নাম্বাৰটো আছে এইটো ল'ৰা মানুহটোৰ নাম্বাৰটো আছে মই ঘূৰি ঘূৰি কৈছো ইমান দূৰৰ পৰা ওদালগুৰি বুলি কৈছে কেতিয়াবা ৰঙিয়া বুলি কৈছে আপোনাৰ সঁচা ঘৰটো কোনটো এইটো সঁচাটো কওকচোন ৰঙিয়া নে ওদালগুৰি ৰঙিয়া ওদালগুৰি অসমীয়াও জানে
এই দাদাহঁতে এতিয়া বাইদেউ খাৰা হ'ল এই বাইদেউ নাই নাই একো নহ'ব কৰ পৰা আনি দিছিলে গালি আনি কিনি বেচাৰা চেফটি কৰি আনি কিনি আমাক দিছে আৰু সমজাই দিছে যে বাইদেউ আপোনালোকে এই বাইদেউক সমজাক ৰাখি লওক, এই ভুল কিবা হৈ কিনি আহিছে। এইজন বাইদেউ হয় আৰু টাইম এতিয়া 11টা কিমান 45 হৈছিলে তেতিয়া আনি দিছে। এতিয়া এইটো 11টা কিমান 56 হৈছে 11টা 45 আনি আমাক সকলোৰ লগত সমজাই দিছেগে। আমি থানাত সমজাই দিম। তাৰমানে আমাৰ এইটো এতিয়া আপোনালোকৰ ৰিস্ক হয় হা, আমি মানে মানে একো না ভাইটি হ'ব প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে ন। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰতে আহিছো আৰু মোৰ নাম্বাৰটো লিখি লওক, আপুনি লিখি লওক। ঠিক আছে, আমি প্ৰব্লেম হ'ব নিদিওঁ বেচাৰা আমাৰ কাৰণে। এইটো আপুনি লিখক, মই কৈ দিম। মোৰ নামটো সুৰজ দলে, SU ইমান যে আপুনি UR AJ হা দলে DOLEY Y 843 156 3910 মানুহ ল'ৰাটো কৈছে মেণ্টেল, ইমানটো যদি ক'ব পাৰিছে কল কৰিছে। এইটো মোবাইলত ভাল পোৱাপুৰি হৈছে না, তোমালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়া কৰিলে, আমাৰ যে চঞ্জালা ভিডিঅ'টো আছে নহয়, মোবাইলত ভাল পোৱাপুৰি হৈ কিনে এইটো আহিছে মানে। তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ নিগম দলং তেনেহ'লে ঠিকেই আছে। ন, ইয়াৰ কাৰণেতো লগ পালো মই। তাৰ চিলাপথাৰৰ পৰা আহি আছিলোগে, গালি এনেকে দৌৰি আহিছে নহয়, মই ইমান স্পীডত আহিছো। ঠিক আছে, ভাইটিয়ে যে ইমান চেফটি কৰি আনি দিছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছো। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাব আৰু দেই। ঠিক আছে।